قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه. Ambao wanaendelea kusema eti sijui M23 inatoka, kuna watu ambao wako UNESCO, wengine wako huko sijui. M23 yifatanyije n'abatuye mu mujyi wa Goma kwizihiza irayidi, by'umwihariko abayisilamu barizwa mu gace ka Goma bafatikanyije kwizihiza umunsi w'irayidi. Tugiye kubigarukaho ndetse turareba n'ibindi bikorwa byabaye kuri uyu munsi w'irayidi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu gace ka Goma. Tubahaye ikaze rero kuri Habineza TV, kora subscribe, fungura inzogera kugira ngo ujye ubasha kubana mu biganiro byose bitaha. Wibuke gukora share ndetse na comment Habineza TV. Nkuko bimenyerewe, uyu ni umunsi w'irayidi wabaye mu ahantu ku isi hose, by'umwihariko ku bayisilamu. M23 nayo ntiyasigaye inyuma, yifatanyije n'abaturage batuye muri Goma kwizihiza uyu munsi ndetse banishimira umutekano bafite muri ino minsi. Ibi rero byabaye kuri uyu munsi mu gihe abayobozi ba M23 bafatanyije n'abayisilamu muri rusange mu kwizihiza uyu munsi. Reka turebe uko byaba bimeze mu kwizihiza umunsi w'irayidi ku bayisilamu ndetse n'abayobozi ba M23 hariya muri Goma. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Abaturage bose rero bakaba bishimiye ifatanyirize ndetse n'imibanire myiza ya M23 ndetse n'abaturage bo muri Goma. Ambao wanaendelea kusema eti sijui M23 inatoka, kuna watu ambao wako UNESCO, wengine wako huko sijui Butembo, wanawaambia eti tutatoka hapa. Nataka niwaambie, kama mna swali Mungu atawaambia, hatutatoka hapa. Hatutatoka hapa. Njema ambao tunasema tutaendelea mwaka ingine, mwezi ingine, tutasali tu hapa sisi wote, na tunataka muendelee kukuwa na hiyo amani na shanjema zingine zenye zitagusia maisha ya kila raia. Na kitu ambao viongozi wamenituma niwaambie ni kila Muislamu muangalie namna gani tuko wengi hapa. Imagine kama kila nubwo bagize ibyishimo byinshi bitandukanye ku uyu munsi w'irayidi, M23 yihanangirije FARDC ivuga ko bagomba kubakunda ku neza cyangwa ku nabi. Bati uzi ukuntu bari kwihatira kuvuga ikinyarwanda, cyakoze Imana ihabwa icyubahiro. Ibi byavuzwe na General Sematama. Reka twumve mu ijambo rye uko yabivuze. Uzi ukuntu bazahadikika, murazumva? Bazahadikika igatora, ni ukuvuga ngo tuzobahadika isura yacu bayitora. Turabashimira mwese twabanye muri iki kiganiro, by'umwihariko mwakoze subscribe. Turabashimiye batarazikora namwe, igihe n'iki cyo gukora subscribe, mufungure n'inzogera kugira ngo mujye mubona amakuru yose ku gihe. Mwibuke gutanga ibitekerezo byanyu, turabinyuzamo amaso, kandi mukore na share. Reka tubashimire rero mwese mukomeje kugira uruhare kuri Habineza TV. Kansoze ngindi Abu Dhabi, kansoze ngira ati Eid Mubarak.